Voin hi zuni som pasari sang ni som ni pakhat ninga ni ania mizo official channel thlir tu lengai thatu zong te chibai vek ule kan pi le pu mi huai sen pasal tha te po in andoi je wang ni lovin tlan chiat hun a om nga ye an lo ti ma thlon lova chanchin thar ma salama po barmarama kan u naw ram hnuila maral tlan te chanchin kan puanga kan lai nat tak zet ani chuti rual chuan heng kan u naw ram hnuila maral tlan te hi andoi je wang ani lova tran mun an siam rem mai jok ani e huai takin zalen na sual turin an la rong kir le ngei don ti kan hre chiang ani tin kan u naw ral tlan dang te hi mizorama po an ron lu chang om nge yanga ma se ral tlan te hi india sarkar in thon ho tura ati laya langsar taka kan media then khaten an lo puang thin hi chu thil thalo tak nin kan hria film khurangai tak zetani media ral tlante puang su kher lo hian ngoi renga mizo khwal thein thlena lo in thlen hi a har kan ti vio nge ni an tan har sana kan siam sak thei ti hria in ral tlan chungchang hi puang to lo ram turin kan in nge na ni ole barma chanchin thar puan sun zom te ang G7 ramten barma sipai sarkar demna statement an chuata rup mai G7 ram United States, United Kingdom, Germany, France, Italy, Canada, Japan ten Burma sipai sarkar den na statement an chu atarup maya chungte chu Burma sipai ten Burma ro re na zong an pong la ka an he chu hi thinlung le ti tak zetin kan dema Burma sipai ten Burma ram chunga emergency an puang hi sud le wat ro se mi puiten an thlantlin mipui sarkar ten hena tanga an pong la gro rel na hi pelet wat ro se dan lo taka an man Burma mipui president U Win Mint ta councillor Do Aung San Suu Kyi le zalen na sual tu an man zong te ba ka journalist te social media lama phusa zong te doctor te le medical lama na thok tu te lekhat hiam le writers te sakho hruai tu le foreigner an man zong te arang thayang bera chu azalen ngal turin kan phut chewani anti demoso chanchin lam kaya state demoso township a Burma sipai hovin mi puyan thate ho ruang chu demoso township a buddhist pui thiam ho te chu an then fai na an thoka ruang ho te hi an chia deuh to wangin tu te nge ti hriat thei an ni to lova a then chu phuar chunga phum te a then chu rual ban lo le mei chia te ba ka thalai then khatte an ni ti khomi puiten an soi ruang pani phei chu nu pa ni om tak an nia mi pa chu phuar chungin alua silaya ka na a oma abul loka chuan meiche pakhat ruang a om boka ti in ruang thian fai tu ti zinga mi in khit media a hril ani Myanmar ram chu Asian member atanga banlai lok turin Malaysia king Al Sultan Abdullah chun meeting a ko tariap mai Burma ram chu democracy sarkar in thunei na chel le ma lo chuan Asian member atanga banlai lok turin Asian emergency meeting ko wat ni se ti chu Parliament of Malaysia king Al Sultan Abdullah chun thutluk na asiam ta mi mai chu parliament meeting chu Malaysia lal Al Sultan Abdullah thu chu ka ko ania ral muang taka mi pui kong zo te thatu Burma sipai te che dan le thil ti dan chu adem hle bok he Malaysia king kaltlanga thu chu hi tuna Asian president chelmek tu King Brunei Sultan Hassan al Bolkiah nena parliament president kaltlangin pe kan tum boka soi ani Malaysia ram le Indonesia ram te hi Burma sipai in thu nei na an lak du lo tu le dawa nasa taka dem tu Asian ram te an ni nge ti RTM Morning News chuan a soi chanchin duam lokara chanchin thar duam tak hria tur om le thini chu alomom tak zet ani indona tak an tran don ta emni nam sipai ho tu pakhat soidanin mi puiten hun har sa le hriom tam tak tokin PDF then khaten inka hai lo puang ma se keini nam sipai te kan la oma ni tinin minon zom thar anom reng boka tuna hian indona tak chu kan tran don ta e ral thuam po kan nei thatel tela kan ram le mi puiten zalen na kan mu ma lo chuan kan beisel don ani ati
heng nam sipai te hian phone manga information an in pek thina wangin Burma sipai lam chuan an phone man te chui chuang ngai an tuma FB lam po an chui mek ni nan soibok ani kok tu hek tu dalan te nun a chep tranta an that zele Burma sipai thlop tu education officer ka alum ani nimin jing dariat khan chau tan town minja lun khua assistant teaching education officer ATEO uai thu na chu office kallai chu tuti hriat lovin silain voi thu maka pa amuna athingal ti kho chung mi pakhat chuan a soi he uai thun hi sipailam thlop tu ania CDM thlop tu zirtir tu te wawa na thokle tura norlui thin tu ani ti in kho chung mi te chuan khetit media an hril ani Burma sipai thlop tu le kok tu vi si hlui chu sa hlum ani nimin khan sagang region ta se township down ji khua an vi si hlui utan uina chu Burma sipai thlop tu kok tu dalan ani tia puin tu ti hriat lo mi pathum te chuan chemin an sa hlum ti khomi te chuan an soi heavy si hlui hi Burma sipai hna report pe thinin khomi le sa te ati buai thin thu po an soibok Burma sipai lam tang te chu mi pui lam poin an dim lo so thle ani Burma sipai tran tu venglal pakhat tha ani le ta khongai a hlo lo hle nimin jing dar kwale chan ve khan Yangon hlai thaya township wa 13 venglal pu hlau chu tu ti hriat lo ten kong laia kap thuin abok khup zongin athia nula pakhat chuan fiam thuin kapu kong laia tui hok in tur mewa ibo khup tak le ti na ziaka khongai a hlo lem lo hle ani abula tricycle thir sakor ke thum neya kalte poinan thlir liam vel mai ani he hmuna hian Burma sipai te kalin konga kalte an pong project chiam ringot maya tu ma manero an nei lo ani he venglal hi Burma sipai du lo na kong zo tu te ti boi thin tu le sipai lam thlop em tu ani chu mai ba ka nimin juni som paruk chundar som pani vel khan kain state phaya tong shuwa Burma sipai le BGF ne na in holo tak CDM kongzo run puyan nei hun laya kongzo ho man tir thin tu umong cho chu ka lumani thu news site sang te chuan an soibok ani Arakan army in Burma sipai te an ka ve ta nimin juni som paruk jing dariat le minute som vel khan Northern Sun State Kutkhai Township Luinkan Khokianga Arakan army te chuan Burma sipai te an ka pa ma se Arakan army te hian an ma ni chawin Burma sipai te an do lo thu le Northern Alliance anti an tran ko pui MNDAA le TNLA te po an tel thu news chuan a soi heng army pathum tang kop te hian nasa takin Burma sipai te an ka thu hriat ania hemi wanghian khomi pui za somnga chung chu mun him lampanin an ral tlan thu hriat ani bok he thu kan buat sei lai hian thi le hliam zat hriat alani lo tin chu tiang bokin Kutkhai Township a tho Luin Samset lang hnoya nimin jing dariat vel khan KIA le Burma sipai te an in ka pa KIA nam sipai pakhatin ramtan anun na hlut tak a hlana Burma sipai lam hi thianom nual nirin ania azat chero hriat ani lo thu khetik media chuan a soi Burma sipai lisu meiche pani ramkal lapong sual Sun State malam Mantong Township a lisu meiche pani ramkal chu Burma sipai na pong suala sipai jinga mi ngei na pong sual ti hi a soi lang ani ma se he Mantong a ommek Burma sipai ho hi Aadhaar card te ya duty in thla kan ni wangin eng sipai battalion ami nge ti soilan ani lova he Burma sipai meiche pani pong sual tu hian kumsom ni paruka upa fa pakhat nei to le nula kumsom ni mi chu ram hnuaya pa an zong tur chu umzuin apong sual ta ani pong sual tok tu te soidan chuan pong sual tu hi sipai pakhat chau ni nan soya tu na hian van duina tok tu pani te hi mun hima da me kan ni thu Mijima news chuan an chu ani karkalta juni soma puithiam meiche pakhat an pong sual po khan Burma sipai lam chuan an ti ani lo thu an soi to ani kha tun tuma he tiang pong sual na thleng le ta sia
mei che ho din mun hi ahim to lo tak zet thu le tranpuyan ngai thu an soilang ani ti in Mizima News in Myanmar chu an soi Burma sipaite kho hala thi za thria chu ani news masa kan ron puana khan thi le hliam zat te in kang ra zat kan hriat man lo thu kan soi to a tu nai ro hriat chian thei ani to a zuni som panga zan khan kan hriat thewangin Magu division Pauk township kinma khuwa chu Burma sipai hovin an hala ni kha he khuwa hi inzan hi somnga khuwa ni a mihring sang khat vel an chenga Burma sipai ten he khuan hala hian bungrua engma po chu theilovin a khopum puin an kang fai vek ani kumu pa Peter pani an kang hlum ti hriat ania chu mai ba ka an ran vul ui ar kele bong tam tak an kang hlum bok ani he thil thlenga hian British Embassy engun chuan Burma sipai ho an dem ziale he thil thlenga hian mo an phur tur thu an chu abok ani Burma sipai lamtang hek tu mei chia zon me kani henu hi falam khomi ni in hek tu dalan an ti kha ani henu hian CNF te thule la le mi mal thu post te po sipai le police te na apezel thin ti an soya a hra chiang tu te soidanin tu na hian falama tangin atlan chia Mandalay khopuya omme kan tia ngor takin mi pui sipai te nan zong me kani anti kan nam le kan in u naw na ti chemek tu ni wangin achunga engpo athlenga ni po in a u le naw le chung khat leina ten in lo hre thiam mai don ye ti in PDF te chuan an soya anu le pa ming le a u naw te ba ka alo om na thin vengero thup ani KIA nam sipai te le Burma sipai inka na Burma sipai som pali an thi nimin zu ni som paruk jing da riat tang khan KIA nam sipai te le Burma sipai te anin ka pa tual chung mi te soidanin KIA le Burma sipai te anin kap na sahlea anin ka na mun hi Parju village Kutkhai village le Theini Sun State inkara ania he inka na hian Burma sipai som pali ka hlumani thu KIA thu puang tu General Nobu chuan Majima Burmese News ahril ani min kin kho hal tu Burma sipai te chu phu sho thi hoten an hal pui Sagaing Arizona min kin kho hal tu te jinga phu sho thi hel ho somsari rual vel an tel ve ti hriat ania chung phu sho thi then khat te chu sipai uniform ne na in thuamin silai te an kenga Burma sipai te jinga sipai ang me atelin aphu saberbera an tang ti mi ta mutu ten an soyani nimin tlaya ero in kana thleng to lova ma se Burma sipai te chu an thlen bel nual thawani zuni som panhia tang to in Minkin township chunga khotam taka Burma sipai ten bei puyan nei na po USDP mi le sa te chu uniform nen Burma sipai ho jing an ron tel to bok ti Minkin PDF te chuan an puang ani Minkin township mai ni lovin Sagang le Butalin khochung lama po Pusho ti Polten sipai thlo party USDP mi le sa te chu military training an pek thin thu Sagang PDF chuan Irrawaddy News Agency nen an hril bok ani Burma a US journalist man chu azalen ani Kumin Mars thla a Burma man United States journalist Nathan Mong chu thotan ni khan in sing tan na tangin chu atirania alaka thu boi thelu po hnu kirvek ni in nimin khan US panina thlo kho ngal ti aloer chuan a soi kamayat media din tu Nathang Mong hian sipai ro rel na kal zonga che thin le colonial era lo bo chia puin thu boi siam sakania thlatir khan he dan huai hian Burma journalist pakhat chu kumni chunglung in tang tur hremalo ni to bok ani February ni khata civil sarkar le ahruai tu Aung San Suu Kyi pai thlak ani tang khan Burma ram chunga mi puilungoi lo te khi khopui ko thlera anla pung khom chunjom reng ani sipai te chon lungoi lo na lan tir te hi silaya ka pin zanlaya rin hel zong te lu chilin an mana journalist po bitum ni in news channel te po an khar sak pok ani tual chung boina chu anu aram dang journalist engemaw zat man telan nia anjinga hian me ni somni palia US panatum lai an man Danny Fenster po atel Fenster chanchin
a awmna le a hriselna din hmun hi thu nei tu lam chuan tun thlengin an la puang zar lo ani sipai ro relna du lo na lan tir ani atangin norhuai khot zinga mi zariat somruk chu tha an ni to ti monitoring group chuan atar lang ani COVID-19 vaccination program ho tu hlui man ani Barmarama COVID-19 immunization program ho tu hlui Dr. Tha Lin chu maniram phatsana sipai thu nei tu te melma tho puya puin manani ti state media chuan thotan ni khan puang Aung San Suu Kyi kai hrui civil sarkarin anrama COVID-19 thrileng do na thlotling taka kalpuilain February ni khata Burma sipai ten civil sarkar thu nei na an hne chu tang khan Burma healthcare system le thrileng leka invena kalpuina chu atla che sot le ni na soi ania pathian ni khan sipai ro re na hnuaya anom le hnuwa hrikai thar tamber tum ni in mi za thum somsari pathumin hrian kai tharani sipai sarkar do dalna civil disobedience movement CDM kalpuina doctor le medical worker tam takchu amatonga antela anjinga tam takchu man niin man tuma zon mek po anom nualani sipai ten parliament an thria ta ka member hlui te chuan civil sarkar IO2 National Unity Government NUG and din thar le a COVID-19 vaccination program ho tu hlui Dr. Lin po NUG tho puya pu ania Juni som khan man ani Global New Light of Myanmar chuan Dr. Lin hian CDM hi azoma Dr. le staff dangtenen CDM core group an din ti po anin puang to ni na ta lang sipai sarkar hian NUG hi firfiak pola apuang to ani Dr. Lin le athurul puini soi Dr. dangsom pakhate chu ramphat sana diklo takami pui fui por le dan lawa pol danga tho puya pu na thu boi siam sak anni ole khati jongkha Burma chanchin tharkan puan theite chu ania Burma ram buaina hian mi puiten chanchiat chang nei ma sela an tu hlen don lo ti hrechiang tu te chu mi puite bok ania an huai sen na le ral thuam thazok ne na lo kir lein democracy parmoi tak chu an sual chuak nge yang ti kan ring tlata zam mai lawa malam pan zel turin kan du sakna kan hlan ani Mizo official channel thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawai chunga kan loma COVID-19 hripuya wanga Mizoramin hun harsa tak kan to mek la hian kan Mizo pi le pu te thumoi tak mai sem dam dam e bil thi ti kha tun hi ahman chu hun dik takania chumi mang chuak tur chuan kan Mizo pui duam tak te kan som tak meu cheu ani e